प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अयोध्या नेपाल हे दुगुधैको कचौले जागो ख धयादिगु लित मकासा आन्दोलन यागो विश्व हिन्दू परिषद ख्याचो बिल भानु जयन्तिया झोले गोसागोगु ज्या झोले प्रधानमन्त्री ओली सिताया इहिपा भारतीय मुखु नेपाय पर्सा जिल्ला चुंगु ठोरी जुगु भारत नक्कली अयोध्या देका नेपाय त धार्मिक हस्तक्षेप यागो दैगु ख लित मकासा थपी आन्दोलन या त बाध्य जुगु परिषद ख्याचो बिगुदु प्रधानमन्त्री ओली वैदिको सांस्कृतिक रूपे हलिया कोथी मल्याक हिन्दितेको आस्था लिचो लागेको ज्याकथ नोआगो परिषद दोबबिल थोयदथुई जनकपुर धाम या नाजागो देगले प्रधानमन्त्री ओली बिया देगु खे गुकथ न्याउनीको धैगुले सहल जोगुदु जानक देगले जनकपुर धाम या नागरिक समाज साधु समाज स्थानीय युवा क्लब पत्रकार लिसयापी नाप सहल या त मुजा सहतगुदु ओगो मुजा पाखे प्रधानमन्त्री खे आन्दोलन तके ज्याजो हेगो तयारी न्यागु स्रोत नेथंगुदु